କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଲ୍ଟେଇକି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କହିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଜଣେ ଏଠି ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସିଏ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ 10 ଥର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିବେ ହେଉଛି ସିଧା ଲାଇନ୍, ତାକୁ କେମିତି ଓଲଟେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିବେ ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। आहे दयामय विश्व बिहारी घेन दया बही मोर गुहारी हे आया दय मस्वीरी हाबी नघेया दही बर मरियागु जल स्थल बनगिरी आकाश कुंभ लीला सबुठारे प्रकाश जल स्तन बरिगी सका मुकुलाली बुसरे सका प्र हे आया दय मस्वीरी हाबी नघेया दही बर मरियागु। हाँ देखिले आपन को एमती लगे जे कि गोटे संपूर्ण गोटे अलग लांगुएज शुणुंट गोटे नूतन भाषा शुणुंट एथिरे जदि आपन को भल लगता है भाषाटा ताने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ टिके काइंडली लाइक करदे। थैंक यू वेरी मच।